paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ha? Sika ka din na itabuyay. Naisaroong ka manan dito'y kabildatan. Ha? Di na ka di mabigbig manaw. Nusyak, adayo ka pa ilang, mabigbig ka. Ita, namagam nusyak da ito'y. Ha? Apay ka di manan nga imay ka, buyay. Apay adamagam ngay manong. Si kantupay katadda kamat dito'y. Kasangsangpat mo pa ilang. Makapasurunan, ti pa nagsungsungbat mo. Saan ka nga ngagsalsaludsud Tapno saan ka masarun kanyak, manong? Yung kamanlangan iti balandang kalinteng. Talaga nga iti papanak, manong. Nagdamag ka lang amin. Agmano akapong banang. Ay nabayag adi ka imay dito'y balay barok. Isungarod nga imaya kapong. Ayan ka din ni apong inting. Ay napanmanan ije barangay hall. Ada ka di ibagam kan kuana? Awan matkit di apong. Di na magkulaang. Tadyak ngamin makita dito'y. Ni manong kwarog kat nakita dita dalan. Ay imbagman. Tan nakalagip ka nga imay dito'y kabildatan. Sa anak nakalagi papong. Imbaw nak ni ulitag ko. Tadda ngamin papananda. Awan kadwa kay di balay me. Ne, apay adida ka intugot ngay. No intugot dak. Di awanak kuma dito yapong. Ha? Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay, asino ka? Ay, anyat dumdumugam di tadalan. Di na ka di mabigbig apong. Agpada kayo kinimanong kwarog. Di nakmat mabigbig. Nakatalikod kami nga men. Anyat dumdumugam kunak manay. Kitaham ka di apong. Apay ang nagadungay guyot ti kuton. Apay nga maawit dati bukil tirik. Katdakdakil tirik. Ngam isuda. Pagtitinulungan da nga iguyod Saan damat nga awitan? Pangipananda nga itirik abumbunagan da. Bunag da iti balay da. Da nakasaga na akaninda no pa nagbabagyaw. Nangalaan da nga iti bumbunag da apong. Kumpormi so atuladam ida. Aggagat kung nagimpid ka tapno adan to taraon mo no madanon ti tiyempo. Wala pong, tumpalak timbagam. Anong kwarog? Adda ka dimot urnong mo para iti masakbayam? Ha? Napayadamdamagam pa'y dayta. Isu timbagan niya pong inting. Agimpun ka no, tapno saan amabisinan to. Talaga amat nga isu ti aramidak. Pangalalama iti ururnungam manong. Kumpromititan basta makita, alaak. Kasta ti aramid ti kuton manong. Alaan damit yan yaman na makita da. Winbuyay, ti kutaon, amin na makita da, ibunag dalatan. Mayat ka di atuladan ni da manong? Una buyay, tuladam ti kinagagat ti kutaon. Agurnong kamot iti makan, tapno danto ka na minton pa nagtutudaw. Ay, hindak mamot nga rod mangalay ti adu nga ornungak amabalin nga iluto amakan. Pangalam ko mangay, saan mo mat akabailan, basit ka pa'y mait. Apay nga di kuton, nagbabasit damat. Apay nga akabailan da. Apay day tabasket, apok. Papanam ka day? Nakagbiro kiti mabalin nga iluto amakan apong. Kunan niya apong kan manong kwarog. Imbaunda ka day? Una pong. Iswa mapanak. Tapno da maurnong ko. Ay no imbagalakit din ni apong kan manong mo. Ala mapang ka, barok. Una pong. Intun sumang putak. Saan mo aparikot ti iluto makanan tayo intunal daw? Ay nagsaya atin ngay nukasta. Inak nga roda na pong. Mapuno da ito'y basket iti ado amadengdeng. Naglawa bang kagda ito'y. Damula da karabasa, lubyas, tabungaw. Kan nagduduma natin. Ay, punwat to'y basket ko. Mang purusak. Takargak to'y dakala basket. No saan ko amawit. Di parang guyot ko. Nakas itinaramid ti kuton. Ako na ni Apong.
Nagdagsan ti basket na puno iti agduduma mabali na madangdang. Kabil ko iti ref. Inton makain na nak. Inak tumanin mangala. Buyet, si kakadiday ta. Una pong. Ikarkargak dito yung ref yu tinsang patkuanat natang. Ay, kasta ka day. Ay na, saan ko nga ron aparikot ti ilutok inton aldaw? Una pong. Inak tumanin inton madamdama. Apay, ada ka di pa imbagan ni Manong kan apong mo nga alaam. Ado pa iji apong. Sige nga Rod, nasaya at mo't no ado. Tap numabayag adi tay gumatang itinatang. Una apong. Numalak amin dagijay. Ado a. Ala, umay kapay nga Rod dito, taalaam ti kwartam. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks mo. Una pong. Makainino makagpaiso ni ti soft drink. Nagpuros ka ka di itinatnatang ijay banggag, tuyak. Saan, Mart? Adda ka din nagpurusan? At dangarad, sino nga tinapan nagpuras? Ado ka day tinapuraos? Basik makidiya, ang minununa andatan na nagpuras. Ay naglokon day ta nagpuraos. Makitak lang tapabayada. Di dati mulong nga nagmula, kinaggait. Ita tamabalinan, mapandamangalan. Ay sinalbag dagitan, makitak tulang nga. Talaga pabayadak no asino man. Naglaingkit din ang mga lalatan, uray kumaano ipakadada. Gumatangak man ititinapay kan soft drink, kagawad. Anya ka di tinakitak nga iguyguyod mo itay, Boyet. Diyan ka din ay karga iti dakala basket, kagawad. Wan, nadagsan samot. Nadagso na talaga. Diyak mawit, isungay guyot kon. Anya ka di dayjay. Nagdudumanat natang. Yung baglalaban mi. Ay kauwan ah. Isungarod nga inikanak ni apong banang iti gatang ko iti merinda. Anong kwarog? Ado timbo nagkwa madangdang. Si Kangay, adda ka di matimbunag mo. Ha? Imbunag? Nangalamat itimbunag mo? Ije po na manong. Ado ije balay dapong. Di ka mawatan. Nang ibunagam ako nam, asino tinangtad kan kay tinatnatang? Imbagak aya nga yung tadda. Napan ko yung bunag kunak. Nang ibunagam, aking kukwa. Saan ko nga mo ti aking kukwa? Basta yung bunag ko. Tay sumati ko na yung kanyapong inteng. Ha? At daya yung bagami ang kaagibunag itinatang ti akin natang? Isumati ko nam. Tuladam ti ko ton nga gibunag iti kumpormi dita. Kunamot manong. Yay! Nangalaan nyo ka di itiintad nyo ka ni Boyet anak natin. Inteng, kwarog. Ha? Na, awan mo't intad ko anatang kanibuyay. Ko raw, ada intad mo ya? Awan maitang kail. Kat no ado ti insangpet na anak natin. Kuna na nga imbagayo ka no. Kunak ano intadyo kan kuana dagiti natnatan. Ay, iso siguro ti bagbaga na itay nga imbunag na. Ay, nangalaan na nga rod ngay iti insangpet na. Nalpas. Damagan nyo kan kuana no nangalaan na. Ay, nagloko nga ubingan ngay. No nangalalaan na itinatnatang. Ay, Buyet. Nangalaam iti insangpet mo anatang ngay. Ije po na apong. Na, ay. Sa dino ti ayan ti po na ngay barok. Ije bangka gapong. Ay asino ti aking bangkag. Ay, nagaramit kan samot iti saan anasayat. Apayasa na nasayat ako na mapong. Kunayo mo't amay ti agurnong iti adwa taraon. Na, Ita, saan man na nasayaat? ay, ibagaman no asino ti aking bangkag. Diyak ka mo ha, nasaan ko mo ta dinamagapong. Kuna nga ni Manong Kwarog nga galaklatan iti makitak. Ay, dakas ti mangala iti di mo kukwa. Kunamot nga ni Manong Kwarog ang mga laklatan apong. Ay, di mo ulitin ti kasjay. Ti mangala iti saan mo amula. Asino nga ta tinangala iti mula may ijay bangkag.
Tinakaw da ka di timulayaw, Maray. Kasta nga raw, no maamwak no asinaw, pabayadak tapno di agruam. Asino ngay nga ta tinangtakaw iti mulayaw. Day tatitakwatak no asinaw. Kasano nga iti panang takwat mo? Agdamagak no asino tinakakita iti addain sangput na anak nateng adimot nagmula. Wingayam. Damag man ni Buyet no nangalaan na itinatnateng nga insangput na? Ha? Ti apo ko ni Maribanang? Wan, Maray. Limabas kan samag iti batong tibalay da Maribanang. Wait, apay ka day? Ada ka di bagamkin ko na? Naibaga ni Mari Kwanang ang nakita ng addain sangput ni Buyet anak natang ije balay da. Kaya't mo asawan, di apo ko da si Mang Bay tinagtakaw? Saan pa'y asiguradaw? Iso amapan ko damagang. Ay, kakarog damagin ay. Ang mga nusungag paisaw. Ha? Talaga nga inakdamagang. Iso kida, hindi mo na nagburas. Anyaman nga tanti si Mang Sangbayan da dyan nga ubing dito kabildatan. Agtatakaw, Mike. Sino nga tatakin ko kwa iti inala ni Buyet, anat natang? Rinaba ko lang ni Buyet. Napanmutin na nga lay timula ti sa balay. Ay si kantumot nga ben. Apay ngamin nga imbagam amapan mangala, iti anyaman amakita na. Napayamot ngamin nga imbaga matuladin na ti kutaon. Ngay bunag nalatan ti makita da ang kail. Jesus, parikot da ito Di tamot na panunot nga muna ti imbaga ta iti ubing. Ay, anya nga itan ti aramidon ta ang kail. Inton maminsan. Saan akomporme ti bagbagata ka ni Buyet? Imbag ta nagkita ta Maribanang. Nangalaan ka di ti apo kaum iti insangput na anak natang. Dayta ita ti kayat mi amaamuan, Maray. Damagan me no akin kukwa iti nangalaan na. Ang kunanamot adi na kano dinamag. Timula may kat karabasa, lobyas ken tabungaw. Napuros ti daduma. Pabayadak ata nagbanugan mi mag. Ay, dispensar, Maray. Bayadak ti innala di apukaw. Apay ngamin anagalalatan adi na impakadang muna. Rinabak ngamin ni Kwarog ang mga lalatan iti makita na. Iso aday jay, nagtulnog mat jay ubeng. Ay sinalbag ako araw, laklakayanan, suruan na ti ubeng iti saan anasayaan. Ala, bayadak laangan, Maray, amanustan. Ay kawanan kasapula mo ngamin ti kwarta. Amumag, awan pagsapulan may ngagpadpadakin ni badungkaw. Binayadakon ka ni Marito yung tinala ni Buyet, anak natin. Mula da ayat ti inala ni Buyet? Wen, no saan nyo arinabak ti ubeng, di na ko mainaramid dayjay. Iso ano maminsan, pilyan nyo ti irabrabak yung kankwana. Naawatan nyo? Ni Kwarog, iso tinang rabak. Uray si kamot ang kail. Na? Imbaga matuladan na ti kataon, ang mga lalatan wadda makita na. Ay, saan kayo nga agpin na to doon? Amu yung nga ubing jay ta. Rabak mi lang matantay. Rabak kunayo. Ang nakita yung matimbungan na. Sige, agkalintagan kayo pa, agpada kayo abalunatag. Na? Ayan, nantay, balunat. No, banang. Saan min tun arabakan ni Buyet? Wanantay, saan min arabakan? Ay, amuyo lang aruden akas jay ti kasasaad na. Ang rabakan nyo pa'y laang. Kwa? Ayan, ti panunot yaw. Saan na maulit? Promise. Wanantay, saan na maulit? Promise. Ay, Kapitan Ken Kwarog. Ti ubing, iwanwan itinasaya at asursuro. Adi mo katrabakan nga agaramid iti di umno. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.
Locutora para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.